Odofo now what to say adwinche lady ni o bigidi ye se obo ade ono adi ni ye me nuanom ma de me pese me kan se ye nuanom Ghana fo na se me ka se Ghana fo ye mu bi no ye bo omampani ni Ghana ye beka se leaders na chipa fix the country ye boy ye mpanimfo na chi niema enkoyi niema bebre me meti ye se wo hwe me page ha niema bebre na maka enkoyi wo manu ma ye hia se ye fixe na baby kakra me pese ye me di ye me direct ye ni anase me ma ye ni ba ye ho so ne say ye fixe country no a eno it had to do with obi eyade a enya e wo se ye punish no enti no se koba se o man baby sorry na oka sem bi a wanka ne yi a na oye bibi a wanye ne yi a ohia punishment a e wo se ye de man se wo se ye frɛ no ne yetu no fo a e wo se ye de man se wo se ye frɛ no ne ye fine no a e wo se ye de man enti ye ka se fix the country a good idea. We are fixing the country by letting everybody do what they're supposed to do. So o man penny for no say ye intimate for no ye bo mo chi say ne ma bi o ho mo nya ni yie na say na o mo ni abre no mo ye Ghana police service ye bo mo chi say wo mo enye wo mo adwuma yi a na wo mo ye wo mo adwuma yi enti mesre say minim say enye me de si e be ba chi me ma me ba chi papa e ba chi me uncle e ba chi me hu nipa bi enye me de kra na enso so no moma ye nti asese se nipa kro no ye wodofo unua wo ba wadamfo whoever say yes in physical country ne dia ene omu nyina behavior no a omu yi na di ana ade ombe ya enye no e ka country na ye fix no ho enti se obi ade bi na se tan na nye na se police to nsa frɛ no na police arrest no ana obi ade bi tan na nye na se ye fine no ana se bibi wo se emra bi wo se ni dia eni se wo ba ebegina social media so ebedidi atem ana se ebe challenge se adan ni ye treat ni sa but de me feel say wo say yen Ghana for edi eni ko ne se obi aye bone na se ebetimi afre no ye betimi akohwe ne ye betimi afine no ye betimi de na ko remind dia ene ye wo say equal justice ekoma obi a se me maame ye bechi no na wo so papa ye bechi na ene ye bra kosi bra kwame sister kosia wono so ne maame ana ne nuanum bi ana obi ono so di bone bi no the same thing ema yem pikin chusu se we de okokan ye no wanka ne yenti ya peke achusu but asoma se de obekan woni de ase yente ye hu ebinum adi nsamfo a enuanum binum to social media so bo hu the every day trying to direct or mind penning for no attention on it eno de aso o monte o mu hu but so obi ye bibi keto bi de eno de mu behu no makoche no ho na wo se ye de ani hwe na emoma ye nya ne se ase we de oye odofo oye medofo enti wa ye bibi enya waka bibi enya enti no adenti na wo se police bechira na adenti na wo se eno de aban ni dia na adenti na wo se ye fine no America ha ye tie se wo ye sikani o so wo ye ohia ni o so wo ye de ben yo as long as wo afumra no mra na nu bedi pa wa fum kwan no se wo se ye fine wo se take it na wo se ye de ma se wo drive na wo se ma driving ticket wo beje ne pepepe se wo ye senator se wo ye whoever mra na nu bedi se de fata enti menuanom mo ma ye nya ne se ye radio presenter o ye movie maker o ye de ben ye position bia ye wo bia no se bibi nkoyie na se ye fom mra mo ma ye ho kwan na mra no eni yini se de be ya semra no eni obi foforo bi nso eni ya ye betimi akohyen se adenti na mra no ne memnua bra akosidi ye na ne sister Joa de ni ba se ko ba sa wo do sister Joa na wo do bra akosinti so ya de enye na wo se ma mra ni dia ene na there is a problem enti say yes ye fix country ye mpanimfo no enye niema bi ye nti omo sate nye niema bi ye a ebi ana se omo ahase a omo ye niema bi ye nti ye ma omo kwan momo ma ye mani loku ti se ase ye nya ne ye bom mpanimfo itiri so eso omo fix niema bi omo fix so ane asan aten ne around ne ye san bo omo kwadu nti se no ye ho somehow bi a udwe ho a wontimi nti ase Miniano, enti wo de amadwen kire ketwa bi e na mepese me kire ye try your best se wo ye obi a bia wo ye videos ana se wo nsoso no asem bi ba wo kire wadwen a obi a wo right ye Ghana for no bibia na de aye politics NDC MPP is killing us
na nkante san ko bia on the right say asem bia ba issue bi koso a obekire na adwen wo ho me de ya na mani nye ho atem didie filthy words a wo be ka de didi wo nuanom atem. It doesn't matter say nipa kro no wo politics e kan say wo political party bi a wonimu ho hia sese bi mi wo NDC enti e wo se mi nua bi wo MPP a me kan sem a emfata didi na tem personal atem didie enye fe enu ho nko na me de mempe. Now apart from that everybody have the right so if across abroad o so ote Ghana so obekire na dwen e wo situation bi a ekoso e wo asem bi a asie e wo bi a police for action bi o ma take ana say ye nua bi e behavior bi a wo yi na di e wo man no mu ho no obia wo every right so obekire na dwen e wo ho. To me de obia wo na dwen obia wo right so obekire na dwen na obia so e wo say wo kire na dwen ewo ekwampa so me de mempe atem didi wo ni di nipa natem personally dia wo right so obekire wadwen enti mi nkoba se bio se me nua bi aye video na se wo kire na dwen wasem bi a akoso ho a na wo se me so me video maker enti me so me fa video si manim na me so me be attack me nua ne se adenti na wo kire wadwen wo sa asem no e wo so obi etimi kire na adwen. What you see? Ye nuanom boys omo ye face the country ni ade ade social media ba ko omo guy ye o America he ya omo say o ye grass nko se din. Ade a mempe o guy no ho aye so odidi empanimfo atem filthy words. Apart from that no he's ye na adwuma just say he's sharing everything that person will share. O kire na dwen eye no kura nsem a wo kan nyina bebre wo ho a editia o man no ene enua na kire na dwen wo ho me ni bibia against the guy but there me what against the guy na say obe use to filthy words e de edidi ne mpanimfo atem eye saa na wo asese bi o twetwe no me ema wo ho. Apart from that enti me stress say wo ye video maker na wo nua bi ye video maker enye right say wono bibia si no wa kire na dwen wo ho a wo fo say wo de wo na wo ano ana say wo ahodi nti no wo bekwa akotwefo asi wanim na so abedidi natem. It doesn't go well. That's not how it's supposed to be. Ghana for just say ye hu ahometi too much. How? So wo ye video maker, unu bi so ye video maker. Na wo asem bi aba no watwe ne phone asi nanim no wo kire na dwen sa asem ba ye na ni say na dwen no enti wo so twe phone asi wanim me so asem ye ba ye na nka wo say yesi na nka wo say yesi na nka wo say emmo wo nua ne din kura emfa ma video na wa ye no na look say asa wo attack no because you don't have to attack union or not join the team no watch or more within the watem and so wadwen da wotrim e money din atem so kira wadwen. It's simple as that. I didn't Ghana for you to maintain ye maybe I say de bia say de just say wotwe ye ho at times won't maintain ase e den pa o e den papa me nuanom. This social media is a wonderful platform. Ghanaians ye nyina ye be hia wo so ye enjoy one another to the fullest in a nice way. Enti me ko ba say de bia na ye ko ka me hu ye we a video maker na unu be a video maker mo nyina mo the same industry no enti ka mo attack each other mpo obi a music producer na obi so a music producer mo nyina wo the same industry no enti they are like colleagues. So ye video maker say ye Ghanaians say wo social media issue dem pa mo chonye nyina ebinom ye ho ahomete papa how so wo unu bia ye video no ye wa ma wudin wom se wa ankasem bia wo mo e kire se wo kasa twiwudi a ene won so kire won so adwene because a situation a ekoso e wo Ghana omanum ana Ghanaian community ena ofo se na dwen kire ni ene wo kire wo ho wo mo wudin won kasa bia ntwi wa kire se wo ene wo refer to ene wo ni right bia se wo kotwun fon na abedidi natem. Ghana for mama yen respect ye ho na yen respect each other. Say de ye hu broni ye hu black American ye hu country bia ye wo so honi a na ye brebre ye ho ase na omo sese na omo ye Ghanaians de ye o Ghanaians yo mama Ghanaians ye o no yen ya ye hu Ghanaians ye mu bi no mpa mo chonye nyina mama yen show Ghanaians ye no Ghanaians de ye no yen ya ye hu nsoso no yen kire bi ma ye ho obi timi hia onim from nowhere di onim wan so hu social media so that's it. Ohun na hia to the passion. I said, what cotton bibi na wuntu aye. Onya wo kra de bibi abepem o. E dey na eje. Ghana for mesremo menuano. Otanhunu no
ene mansu hunu no ene ntoko hunu no obi asem bi atimu se nipa e kan ye nye won from nowhere na ade a na me kura ye me won ne se baby ana bi a me nko ade a do no mimi se me ye video a se me wo fie na me ye video se me ko ran me ran se me tika mu na ye video to be honest se me the video si me nim se na me kasa aya obi akura ho adwen ma me tirim se wo ye madam fo wo ye me maame wo ye me nua ye me kezo ye me de se obi akura ho adwen ma me tirim at that time na me ye video no but me concentration ni nyina wo topic corona asem corona me pesa me target no e honko an ya na time bia no me concentrating concentration is can say no ewo but me nim de enti ase ye nuanom bi no mo ho a ase bi wo ho kra wo kan wasem wie na asem no wo nipa no kra wo hwe video no unim no wunim nothing about them enso so no na ase wo ti Facebook na wo ka asem no nti na asem na bi kra na de wo kan atwi no ewo no an issue bi ho nti no abeje ama no ho ewa bra wo kra wunim no from nowhere wo te wagadugu wo te wa just say ya some no me amenti ase menuanom enti mesrem mo ma yen try and best say obia wo right e wo social media iso enti mi nkoba so obi any video wa na se bi o mo wudin enye mo amotoko bi amoko no backstage na bi odi ababontin kase twetwe wudi a eni emeni pakro no kwan na won kira na dwen wo so kira wo de because o wadwen da wuche wonso wona dwen da ntim ba ntimi ma so no na be kire na dwen e wo Ghanaian community asem a e koso e wo mu nti no o be attack no abedidi na tema me bi aka na busuafo nyina me nuanom mo ma yen try ni show respect for one another e ye too much madam ase adwenche lady